primary points first key new UID cards creation for IDPs link with Aadhaar see Aadhaar the link information IDPs IDP na lamdaba adagi IDP oide habigi jaye na baze sigi je ko na ba adagi adugi mathakka akoi lakadaba masa masa da phangdaba jaktu IDP mana koi phangdaba hak mayam se sigi se her others se sigi UID card se da others se link to ra magi keno se credentials se attach to ra na IDP ki over ko siga her keno to da aduna verify adum already ba IDP oide aduga adui mathakka IDP singhi oiba chakthung singse sisina dum sida masa masa da dum direct phangbaza sigi oiba pot ama su yauri aduga dugi mathakta apagi kadam moina haizarabada DZ yatra na ama lay apps aba laidana koi se dugi kenu da download to apoi dugi apps ko changa da apoi se thase dugi DZ yatra da apps download to ra da di apoi je CD flight CD kenu ne CD passenger ne habse masa adu he ko thangne ba adu mana hasi coach to ko matam da adu masa num sa da automatically CD IDP ne habe kana adu khandi asi se hek order ba de da di atai tai akoi panni ba tai point tram pan lei hol ba sing se de dum associate to ra dum masa da dum loina ra la kan ko adu si point sing ma ta ani su ba de yaw mental trauma gi ama yawri ba mental trauma counseling hai ba mi yaw je ba sigi mental trauma counseling se akoi IDP oina chela ba sing sigi wakhan da tongan ba ko wakhal ma lai re hai wakhan ma lai hai ta ke akoi se mimana draba akoi yum da lai ba phang draba adagi sontha ba di wakhan je yam tension da akoi da lai hai ta ba IDP akoi da di adu yam lai aduna sumse lai ba dagi mental depression trauma chakhraganda akoi suicidal attempt ho ba yam tendency yam wang na lai ba se sigi se koina hazer se si desa mental trauma counseling center se tongana IDP singyu na center ama establish tawraga akoi IDP singyu ba mental trauma counseling center ama hangbiyo aduga center sing sida akoi IDP singyu adugumba akoi wakhalon se inda phadana ba ko adumaina adu